Jengkhalong indeng kretro karbi hirjer ame amahang kithek arni mesen pen katalon. Indeng troke prahini narlongati adar sarong amahang kithek arni katalona hutok lang kacharlia hincherok tok amay kangni. Bokajan Eastern Range atum kanghua theng pikin neptun long. Pinyada pa birtalong pen nili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arjuponik tha. Long district ang kang Jengkhalong kilo irrigation IB along kidamtang aruni pai kripli arni indeng kretro karbi hirjeramay amahang kithek arni katalona siding. Labang some along Jengkha Municipal Board Chairman Sarsing Phangcho aluhisar Koman pen kachitong dunalong Jengkha College Ameipu Bangbura Teron GB KLA dun Meipu Ramsing Phangcho pen danglong karbi hirjer kitotum chitong Jeralo tu jeng nai setami Jengkha Municipal Board Chairman Sarsing Phangcho ding pensi infon. Ilitum karbiatum ke methangalam aki aphansi kachijim pen danglok methangalam aki pen kason sipon ahirjir janjarnang jipo bangki kamatha bangsi api. Lapenan parta kithi kidingatum setami bangso putha kamatha dun avi pusining jepon. Itu mahirjir, unang lang lapen lang unang lang sila may ako kalam kita boleh makan di mithang lang si hijin nason tina lapen mithang hirjir lang nahi tu kamajok ta kamatha bangde lapen kejapon atum tamne jat hekiden lapen kithi kidingatum sila may Growing tu oi alam sih bangke lah no, growing tu oi bangke. Akhirnya mana ame pencenglo, akhirnya kita pun pencenglo, apa pun pencenglo, mana cengci. Karena ini tu ke ikhai elam jangan oleh kamar happy lasu pasi, lasu nama lo. Ini sih kan itu long lo, jaga cetongan bang ya, mungkin dah paklan lo. Lason si kandang pon je kan kapoti ya beda kapoti yang kita itu lahir je pakai bangri Ili karbia khe tum setami kapreka khe tum asonsi sarigamado laki lasonsi ili tum karbia khe tum setami tampe lori hoidoi lasondu lasi laso ting pen lun ke tok tum setami tok pona sonti misenji kali pulote ili tum alunje rabangke chikup ke detpo pusining jepon alang list tameni tum han hirjir la pen lunjir koson si kitok nang jima athe alang li pro je ili tumta bang akhe tumason bang akhe alun alamason ili tumta sare gamadu lalo asis lon eprang lunjir lamjir kapo cheji alun se pro lun se pi tum han same alang li message pilon ili tuma mei along pen je ili tumta sare gama bang hello tampe luri hoidoi wansam pen chenglok la he sare gama ili tum long do seta non ili tum ke top ke lang mate lungjir top ke top abang tu bang tum han actually ri kong la hello je tum sare gama ateng pen ke teng vele ili tum top kolu pote am se jumeji seta la son kalidet lurang te ili tum alun same chikup ke det po je mane a juno dak po si alang ni bang same hande kang lo ni alang ni ke thana teng pen je don dun lo na si alang li anso se ni tum han bidi sore nang pite kang lo pe ning thelo ini akhir jera mai kan itu anso se prang bangke oi gini tum same nang cerap ni tu dun po si tum kan ni thelo News Report KTV News. Kedamtang aruni phai cricket home arni narlongati Adarsa Village Development Committee Karbilo Charlia Song KCS Lapen AFC NAAS tum chepatir pi ponsi narlongati Adarsa LP School Pathoklam along Indeng Troke Brahini ronga mahang ke thek arni pen pacheton ponsi toklanga hinmati education awareness asideng pon Kedamtang aruni phai krehini pen cricket home arni an ninia pharman ke paman pon bang somai along narlongati Adarsa arong along rong kachukim ke japon cheng karlitang langtuk terang karlitang hemchandra inghi lapen karlitang ruby singh kro atuma phanchi kimo ponsi kapre ga jai mekdo ansatami deng ponlo
Bangso hut pining surihini ra ingkoi ra plia sing kana hut HSLC HS LLB ki untang atum pen danglok engineer ke Charlie Bom atuma phan karcho sai deng pon. Pining kan dak mintum na bangsa sayang dengan long kadu kabe na long tiarat rong sa pen chenglok kiti giding pen chenglok risu jang pen chenglok aklimang phar pipo purun tamne alang ni tum tamne nang chera nang chitu dun lo kelang alo nang chipi dun lo la pen ka hin pen ke bang atum tamne nang lang dun lo basi pining kan bang ni tum simang ni garong lo ni tum samjin pen na bangsa sayang deng jumpon po mate pacun sekpo ko sini tum ding ke Bangso sayalong manpeng pen kachitong dun DPEO Ramsing Terang Forest DFO Ramsing Hanse SPM Abari Officer Lakso Terang Report long antara kachitong dun sayalong long arti nalong ti long kachiki mo pon ka hokpet bang ke nalong ti kikim kerang ceng ceng bang ke kalitang lang terang halo solo imancing sorgari gambura ke kalitang Hemson Rowing Hilo labang sopen api alang di kalitang Robising Pro alang di ke secretary lo nalong ti angkang aro secretary lo sopen alang tumbang thombang ke japo na hempul kadak nalong ti ar lo ibuan non alang di kalitang lo ituan lo kilo alang tumbang alang mono cerap lo ahu or pidun lo alang ka bidi sori pidun lo kadu ka na lo cerap itu kare kisar teman ke alang tu ben claim rap dam rap si lo so na lo ti an kang lo mang mana lo ti arong mang seng lo News Report KTV News Karbiang lo arlo kilir seng atheng pikang hupen kapar virusai komantu lo kang ton po Bonta theng pikang hukang ton jikali si apyong nang li tu ong si thek pon long bom lang Theng pi theng pra awiti achi theki do ana tuma bangke rengun iputa chini pami bonta la hai lama bang ka mathadam ka parsiga wiajok jo parni jo padap theng pi kang huchon pron pinlo Lason si Bokajan Eastern Range Forest atum non malom do di sang sipen amithang asai ka chiklem pangchin ponsi aron re kang huwa theng pen danglok tra ka mokhata penang an ne pon long bom lo Lason thosi kedam tarni inu truck humni AS09C1037 lapen AS09D8037 a truck pen kang huwa theng pikar thang hup thek dun longsi ing nam rai kom sai khe tum neptun check lo Lapuson Forest asai ka matum asai ka chiklem ke misen pen ki ongrung kang huwa theng pikinep dun thegapot rada tum kachuru pajir pon News Report KTV News Pinia Berta ke Lansi Kangton pon iklo domi thak me kardom